All India Radio Imphal Medium Wave Meters athum somli point khat kilohertz zagyat somgyat lani le FM megahertz zale thum point nga pan hongki puang khia paite program hi tuni in Thuthak Lakkhawm simna le Manzavung le Lawmte kipan Pupa la ngai nei ding tui namasa in Manzavung le Lawmte kipan maltan la ngai ding Koi na kim kiam kahai pem koi na kim kiam koi na kim kiam kahai pem koi na kim kiam Tang in lai tha tâm kasyal na o kahai keng toi na kim kya me koi na kim kya me kahai keng toi na kim kya me Tang in lai tha tâm kasyal na o kahai keng toi na kim kya me koi na kim kya me kahai keng toi na kim kya me Tang in lai tha tam kasyal na o kahai keng toi na kim kya me All India Radio Imphal Thuthak Lakkhawm simtu Joyce Nianglunching Paite da karsom ni leli sungin VDRL jenim sa pasal sagi le numei som mi som le sagi te COVID-19 positive athei thakhiu Lawmte district tuam Churechanpur akipanin mithum Imphal East akipanin nga Senapati district akipanin kwahiwa Lawmte COVID care facility sa etkol hiringo Dakar som nilili paita in CCC Metra makipan mi som Tamenglong apan som niregiat Thobalapan thum Senapati aguk ukrula ngale COVID care facility jenim sakipan mi som nile nite RT-PCR test asianga thehi manun avekon mi som sagi lelite post sakhita hui twin positive case sangkhat jaguk som ni legukoma active jaguk som ngale gugle adam zakwa som sagi omta recovery rate somale kwa point som gogle ngahin additional director le spokesperson health department in taglang All India Radio Imphal apan kikha FM zale thum point nga megahertz sangai channel live in YouTube channel le News on Air app a Ngaihkhiakna hi India kya hilawin Myanmar Bangladesh United States of America Israel Germany Russia Indonesia United Arab Emirates Saudi Arabia le Nepal le adangdang te ngai pha kinom to sangai channel a music news le thilkiyen te hempeu Manipuri Hindi English le dialect te nangai khethei ding Kangla channel jong News on Air app a ngai the hi AIR Imphal channel YouTube a happy taka na subscribe din Assistant Director P All India Radio Imphal in the sakna bol State Economy dopkang na dinga amaw hi theilam lama panlate to son na in Planning Department in Manipur Startup Round 11 2019 noya Ideas Test Beneficiaries zale ngate kyanga subsidy grant in sum lakhat lekim chat pya Asamat Luilian Tele tin bedot huay takin tuitam District somni lesagi atuilian ziakin minway somni lekhat vai te boy Relief kema mi sang som guk ko inom tutung wazuk ziaka simi som nga phata muntam taka tui hualin lampi kom to ananong kai sang mama Chief Minister Sarbananda Sonowal in Union Minister Rameswar Teli in
ki thwa khomin Dribuga district a tuilian mun zanin vapawa chabwa le bindia kota munte jong vapakhomu Sonowa le minister te le MP ten tunin Dhemaji district phanonu Assam Chief Minister Sarbanandan Sonowalin Brahmaputra tui phut sian na adin dangka cross omne lenga loading scheme thumpuang state sarkarin jong kumlui December kha in state thumdang scheme thumdang cross om lekiat hu ding na puang khinta to te sepinom lel tuino khang mi te to chief minister ki moin state sarkarin in nei lawa om mi te adya ko le poimo bol sakpa thuma hidan gen Tripura a COVID-19 positive zalenga the hiak be to stera positive case sang ni le somguk le sagi om hi chapun be zela hi na Tripura Chief Minister Biplab Kumar Deb in mi pite kyanga pilwang ding in chi Sikkim a COVID-19 veini thei be to mi za somale thumomta hin health department to sokin gen amauti STNM hospital geng to ka isolation winga admit hiu stera at koldam som gelani omta COVID-19 case Sikkim swa lama som gelegiat Sikkim tumlama somnilani simlama somnilani le mallama khat om hi Meghalaya COVID-19 case ani somsagi le sagi patauta Uchikala State Health Authority in health worker te na sem zo kikte lampi khonga na subwai loading en khotwal tengen Greenwood Resort a molop na thudot na a health services director Dr. Aman Warren miza leli khong contact hita amaute test patam hitaun gen Meghalaya Board of School Education in HSSLC exam 2020 art stream result zanin puang sinlai sangsom ni leli zagya som gogle sagi exam laka sangsom legiat le somthum le kwas in pass Saint Anthony in position khatni thumna tenga a school dang RK Mission Higher Secondary School Cherrapunji 7th Set Annex Higher Secondary School Shillong Saint Edmund Higher Secondary School Shillong Holy Child Higher Secondary School Shillong le Saint Mary Higher Secondary School Shillong tenzong ring order nei phau hi Coronavirus na pandam hia zantan en mi nuai nga le sangsom nga pha phwalpin sorkalin na dam hia lak nga sangsom nga le thum zalile som sagi le khat pha a percent somguk le thum pon khatung mi hing sangsom le gyat zagyat som nga te dam kheta hi Health and Family Welfare Ministry in COVID-19 case thak sangsom ni le gyat zasagi le khat om ni khata dia case mo tam ni pen hin chamte tu in case Lakkhawm sangkhat jaguk le kwa phata mi zanga asi tuta thutun nga to mi sangsom ni le thum zakhat somsagi leli asi phata hi Indian Council of Medical Research ICMR in coronavirus sample mi lakni sangsom le kwa za le thum test hita hingen tulel in India sunga laboratory sa khalle zani sarkar laboratory zagyat somngale ni le private laboratory sangthum zathum le somli le gyat telin test phalna pya ka anahi hi World Health Organization in pandemic hi in khowela khoglam not sema ngeida bang mailo dinga mailam omthei loading bang hin gen Bihar aims Patna in coronavirus vaccine mi hing tunga Ngaihkhiakna hospital thunei tu te tel khiang mi som tunga pan mi tampi ki volunteer ma le som ke tel khia khiu ni som le li zo chian dos ni na pya khiding wa amau tengun taka en kai ding doctor team khat song ko inom hun chiam achin chiang in te sa om te tunga dam doi na sep dan et khia khinon ding dam doi pe National Institute of Virology Pune le Hyderabad Pansan Bharat Biotech International Limited le Indian Council of Medical Research ki pol khoma panlang na ahi hi ICMR in mi hing tunga yaidam doi testing Imphal Medical Institute somlani laka aims Patna leng khat ahi Bihar state a positive case sangsom le sagi zali som ni lekhat oma adam hia sangsom le ni zathum som gugle li oma ki en kollel sangli zakwa som kwale ni omhi recovery rate som sagi lekhat % coronavirus a doctor khat telin Bihar state a coronavirus dia ka simi zale somthum le li phata
Union Health Ministry in Public Health a sumsen ding pun sak ding thu sung 15 Finance Commission to meeting nei na a Union Health Minister Dr. Harshvardhan in zanin kumsang ni lesom lenga tanad kumsang ni lesom ni lenga tanadin public health expenditure 2.5% apun sak ding thu na sung hi Health Ministry in COVID pandemic siaka apoimo ding krol Lakkhawm lagli point kwapen krol laguk point biali in belap hi hiayin national health policy target tunzo na ding a state in zong sumzon beding in zong thei sakhi India le China commander level a live ki hona tunin Ladakh swalam chushul border post atuni ane inom apaita jun som thumin jong hiaimun ma ki mu khom na nanung ne inom hi gen khom pi pen in line of actual control tungto nagam ta na te wai thu te hitang pi ding hi Indian palai te GOC of Fire and Fury Corps Lieutenant General Harinder Singh le Chinese lam apan South Xinjiang Military Province Commander Major General Liu Lin makai na hiding hi tu nia dinga Thuthak Lakkhawm Simkhiakna hi teng a hi COVID-19 do na a frontline worker te na sep pan pi in la pa toy dan siamin thuzau the zak tu in pangken thubel chian dol le thudik na theina ding in Ministry of Health and Family Welfare website apan la zel in la COVID-19 the zak tu in kwa ma ngo ken COVID-19 veidam kikte ten bol mai loin thu hoi le maban lamet na to han thon zo in heinat na ve kha le quarantine a om khate min hi na veng min te pholak ding a hi ke thu swa tu Ministry of Health and Family Welfare Government of India tunabana Manzavung le Lawmte kipan Pupa lai ngai non ding do na ling ling do na ling ling e walin kum kwa do na ling ling e walin kum kwa do na ling ling e do ha na nao bang akap hi do na ling ling do na ling ling e walin kum kwa do na ling ling e walin kum kwa do na ling ling e do ha na nao bang akap hi do na ling ling do na ling ling e walin kum kwa do na ling ling e walin kum kwa do na ling ling e do ha na nao bang akap hi lampak la sia lo sia si lu si o e bangkal sia lo lu si o aki tang toy kalam na o apola tang kasay na sia lo lu si o e bangkal sia lo lu si o aki tang toy kalam na o apola tang kasay na
la mau kileng gunang kasana ding na zo pan lei luang ei do sake lei luang do tuma katuan le o gitin le katang ong tua sake mau kileng sang bang na no na din na zo pan lei luang ei do sake lei luang do tuma katuan le o gitin le katang ong tua sake mau kileng sang bang na no na din na zo pan lei luang ei do sake lei luang do tuma katuan le o gitin le katang ong tua sake Giang ta la Kalalintang tungatona kayantang nuay katone kalalahang kailahangin kisay tua sial-sialwe kalalintang tungatona kayintang nuay katone kalalahan kailahangin kisay tua sial-sialwe kalalintang tungatona kayintang nuay katone kalalahan kailahangin kisay tua sial-sialwe Tangbang pao, tusuano, tangbang pao. Kakyag limsol, bangon yadi, tusuano, tangbang pao. Tangbang pao, tusuano, tangbang pao. Kakyag limsol, tua zang ta lai ngai tang Manzavung le Lawmte ki panahi All India Radio Imphal jing chen Thuthak Lakkhawm simna na ong puan na le si thian ngai apan la tuan le ngai nai inei ding tuin ni taglam dagli le mini somli gin to ki toni ni huna beita munchia paite program ngai ting ting hom nom le mangpha